sure. Featu Lewani Isaac Beats, aka The Pro, aka Stolen Music Production. So yes, one listen this in Lago. So like the community sort of what we call the sort of the messages kangwe na totala wotala wala to ko ke trigger changana or master njani ka FL so ileso nimkomba sona kumela loko la master sevra ra changana man ka FN so antigro ita like ish almost ku ayana matilo mo fa na mo kuma ku van'wana va twisisi no xilexi ni nga xi pfula xilexi ni mixara hikokwala swi swo tala swomela kona na so track sen chai khale already track okay ya le track serelelini lana ne so lexentleka kona antiku unga khautirisa FL1 mara lakale ka FL12 so simple so fana loko nuku itlep ke waner clap emavoko then so lan ka FL12 ntala ka swilo swani ku stisa ka 1 swikomba xi le ka mixer number 1 lexi ku ri 2 swikomba le ka mixer 2 so unga endla ku lokha u chaya ku 1 2 3 4 5 until ku nga ta game kona so what if I'll tirhisa yona FL 12 ke le ni tirhisa ku lenga na ti number ta ti mixer la so leswi swi endlaka u ku ro selecta ni relate lap u fanele ku select swilo swa green leswo na tsundzukile ku njhani ma ku na something na tsundzukile njhani ya khale so loko selectini la u ta ka mixer ra wena let's ku la ku chela tight lap ka number 50 watt 53 the for right click and then ku channel root then press a root then ile clip ya ina local chala ita ma yeah so nala na uchichi number ya 52 kuzile 52 then logo kautrisa FL man shishi the first one sometimes what click kwatu di click simara lola click press control na shift then skota click kwatu leswan list ka la chela 1 and then u start from 1 ya wena u root ile ya ku root selected channel starting from district then ku ruta ita sungula ka number 1 ya wena ya clap until ya matsele isipaka i order so then so mala ka mixer ne so mina nge sipaka mako swa mina si already swi sharp okay so okay number 1 2 3 so ndasungula ka clap ni yenza number 10 then ku 11 11 12 12 13 ku 14 la ku 13 actually nsungula ka 11 12 13 14 15 and then social 16 17 17 18 19 so asungule na mastering ya ina and then okay sungula okay tracker famba ndlela se master wa sendwa chuma elirwana ri famba ndlela lo ri toka la ndlela ya nse khumba chuma se master wa chuma ri toka la ndlela le
ya so trigger ri twa ka hi ndlela leyo loko ri nge se masteriwa, and then a hi ka ti-mastering then like mina minkarhi yo tala ni tolovele ku sorry ni tolovele ku ri ni mastera ni kha ni loko ni kha ni chaya ni kumeka kha ni mastera nkarhi walowo ku ri loko se ri hela track na ti-mastering ni hetile. So laha ni va ni endlela ku ntsena ni kota ku kombisa, that's why ni kuma ku a ni touch-angi nchumu a ni endlangi nchumu. So ma hambanile tindlela ta ku tingisela. Un'wana a nga prefera ku ri a mixer a kha a chayisa, mara mina ni prefera ku ni twa hi 1-1 kha ni yingisela 1-1 then ni endla sweswi ni swi endlaka. So as domri so sungule kiki for mina kiki just fine a ni endle nchumu kiki. Xa vumbirhi i lexi snare susa ti-lows nyana susa ti-lows nyana ka snare ni pfule va ri yini EQ equalization ni susa ti-lows nyana ka snare. Then fortunately swa ti-reverb swi tala ngopfu ku ka hip hop, and then laha reverb tirhi ngopfu ka xichanga, then ku ta ka tom then tom loyiwana yena same thing lows ni adjusta nyana mid nyana sharp. Xikanyana na swithunthanyana. Then xin'wana Twitter minkarhi yo tala na yona same thing, like swo tala ku tirha va ri yini EQ yo tala yo tirha minkarhi yo tala ni rhandza swona. A ni vuli ku ri leswi it's a good step, mara leswi mina ti-track ta mina ni ti tirhisaka swona. So ta ka marimba minkarhi yo tala a ni ma touch, mara next week a ni ma touch marimba, mara minkarhi yo tala susanyana ti-lows susanyana na yona bass leyi va nga laveki liya. Xin'wana xa kona let's take u lava ku va na bass, loko u lava ku va na bass then u ta adjusta pijana bass ya wena laha, loko ma tele ngopfu bass u yisa hansi then sweswiya. Then ana mi kombisa swin'wana laha, so that's why ni se ku ri swona nga changi nchumu. Let's take u ba xirimbana u chave xirimbana whatever xirimbana. So let's take
i xirimbana ne ku mastera loko ku na xirimbana then so ri karhi xirimbana tirha ndlela leyi loko hi to faka na reverb nyana so ya so tlanga reverb until u kuma that thing u yi lavaka so xirimbana xi tirha ndlela yaleyo so xin'wana piano a endli nchumu mara for ku boosta nyana volume ni nga yi faka dependa mina ku lava na yini so loko ni lava na base ni ta hunguta nyana ma loko a ni lavi base ngopfu ni hunguta base so swi ya mi ku ni la yini loko swi hawe ku la yini noti tirha ndlela leyi EQ tate lows mid nyana sometimes loko swi lava nga chela na reverb loko swi lava swi ya tindleve hikuva swi ya tindleve ta wena ti lava ku twa yinja so secret yin'wana leyi for ku fruity chorals swi cinca everything se xi nandziha xi whatsoever noto wa kona se ku va ri na organ so so ri ni endla ku yiva so ni endla hi xivilwani xivilwani xa moto xa kondlo loko swi layi va ri na i ri ko reverb loko swi fana fambana ri ndi ko reverb see brass dando date lows ya asehela ka na tirho okay ai twins ku seri njhani sweswi swa trekera loko swi va kwala ku na swisa swin'wana va ngo hi swo ku endla va ngo hi swo ku levela track u hunguta lexi rasaku u ngeteli xo taka volume xi ngete volume
ka channel and pressa control na shift ne. Okay. So I leveling up trigger ra hina futhi a ni vuli ku leswiwani swo swa right ni leswi mina ni endlisaka swo leswi mina ni masterasaka swo ti trigger ta mina. So okay xini xi kambe antima okay yeah. different ku humelela yini then swo fana ku na ti-rollings ku na ximavoko ni malama na ku na ti-rollings ku na mara just ku ri ni mi vonisa ku humelela yini tlhela mi twisa ku cince yini. Let's take ani ku loko ni ri tshike laha swin'wana swo nghenele ntsena and then swin'wana swi fana swi nyikana laha kanjhani so okay ma ri paka fast so ta ku kiki Twitter piano se ri vuya ri tlanga ri wise ri
se ri nghena okay loko ri nghena okay lexin'wana piano na okay se ri nghena ra nghena se ni sungula idea se kutani and se ri va ri helini so hikuva swo cinca yiniyini okay let's take se ri fika ri cinca kun'wana kwa ra cinca a fanele chela na mavoko lamaya la cinca kona la cinca na tom se ni fanele chela kumeleni la okay xin'wana noti lana so ri ta chandlela le xo hetse lexi swi endlaku after all hi lexi nchelile nga okay aizo xetse lexi xi endlaku lexi from the master what so sa ku na xin'wana ri ku mbonisa mara a nga ku ndzeni swi khavara ka video yin'wana swo fana sweswo okay until loko ndzeni load video ya kona mara leswi ni nga zani lexi ni swi khavara interested ku ni ka swo so xi hetsela hi lexiwani ka timaster xi hetsela lexi iniketa volume iniketa track ra matimba na volume yana got until loko ri a xi komeki na mari dialing like komeki na frost na very na fruity loop na FL set up a software so ta online ma download la swona feature ma download so mina ni mendela favor ya ti simu kanjani ni tlhela ni mendela favor ya ti software swi nge tirhi okay se leri simu loko se ri helelini mastering everything se ni helelini ku ri simu ra mi ready sungula so
let's take isusadaiding lewa so loko ri nga mixiwangi swi ta ta karhi na swona loko ri nga mixiwangi ri so a ma swi ta ni karhi leswi mara mi swi twini mos from masunguleni so loko u ri na video leyi u ta tlhelela ndzhaku leyi u twa kanjhani different yini kanjhani then ya hi swona swo fana swi hikuva swin'wana swo tlula leswi wa fethu otherwise video leyi ta wa fethu loko se ni ta va ni twi swirilo swa n'wina ku swi track fethu ta vona na futhi ka video leyi taka. This is Solid Music Production.